Tiprasar waisapanu kaham kereng tong thokcha thokhe masima tong lailia. Tripura haste keplung aro yake aro khorang chirik laimangno matong laisio. Haino hai talhing talni salchukuni salo madop bario sit in demonstration panda songsajangmani nukjakha. U panda songsajakha neshuni tuidul mungbai. Bebak notisono nesu tei TSF ni kobokjak Tripura hasteo Rifleman Sukanto Das bai butharjaknai Kiren bai Marcus Singh Jamatia ni justice sanlaiye tei Nagaleno Akspani Raida bai kogui butharjakmani norogui aborungni justice sanlaiye sit in demonstration srangsalo madop bario asokmani nukjakha. Tripura hawa chini Tripura o apsa ain May 2015 no chinorani withdraw khlaijaka जों बहाबा हाइनो दिनै जे नागालेण्डआव जे अबस्थां दं हाइनो एक समय चिनो त्रिपुरा हावबो त्रिपुरा सरक आमथिखनो खाइजागै दं माने वंचित खाइजागै दं माने गुलि खाइजागै दं माने जोंनि आन्दोलन एक TSF नि आन्दोलन बायनो दिनै आबो रिमुभ माफ खालाया जों अबन साना नायो दिनै एरें ए जे चिनि त्रिपुरासा मारहाजिन जमातिया बाय किरण कुमार जमातिया एरें गुलि कगै बथाजाक माने एक दिनैनो TSF अरनो जों खरां दिसावै सावो नेक्स्ट TSF आबो हाइ खायनानि रेगलाक त्रिपुरा हावा चिनि जे सेबु खायतनानै र गोसां खाय सेबु खायनानि बागै जों सुजुग्रोनाय TSF आव आबोसे सानामु सुबाय रिंजाक सारा नोटिस गण अवस्थान आसुकलायो त्रिपुरा हावबो Tripura Student Federation ni bising tuike dini o gona obostan jengjakha o gona obostan bising tui जों अबनो खरां तिसावो 4 तारिख डिसेम्बर जे नागालेण्ड आसाम राइफल फोर्स नि गुलिबाय आरोनि बररक 14 जना थैया आ 14 जना थैमानि बेलेखेनि जों दुखु प्रकाश खालायो जिनि त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन नि बिसिं तिखे त्रिपुरा हानि चत्त बसारंनो ताई नोटिस बाक्सा जागावो ओ आपसा आइन रस जायाखो आमनो इमिडिएटली उइथड्र खालायनानै हेकाबा रिमुभ खालायनानै बागै चिनि कबमुं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट थानि ताई आबनि लगलगि चिनि टियासार खरांनै हाबिलदार मारहानसिन जमातिया नायक सुबिदार किरण कुमार जमातिया बरक बनि स्टाफनि बिसिंगनो गुलि खायै बुथाका आबो थामानो जों TSF बेलेखनो जलियो ताई सेलेंगो ताई थैनारं नुखुंगो बनि फेमिलि खरकसा साकिरि ताई कम्पानसेसन 50 लाख आबो हाके ओ सुकान्त दास न बनो जे दारा तंमानि इन्डियानि पेनेल कोड तंमानि अनुसारे बनो शास्ति नानानि बागै TSF जों खरां तिसावो आनि मुं बिशु कुमार देबरमा TSF प्रेसिडेन्ट